Bila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita bertemu dalam rangka menyatukan dua keluarga besar antara Upi dan Wandi. Kemudian kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Tuan rumah ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan semuanya ini akan membawa berkah kepada kita semua. Amin. Dalam acara hari ini, acara bilang orang Bugis atau Makassar apa mana itu ya, atau belanja. Iya, apa deh? Belanja. Iya. Kami persilakan mungkin dari perwakilan pihak mempelai laki-laki untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan disampaikan untuk kita sepakati bersama. Demikian barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih nikmat kesehatan. Akhirnya kita berkumpul di tempat yang melaksanakan calon mempelai wanita dan tak pula kita semua masuk kedatangan saya ke Semari Pak untuk apa yang perlu kita bahas lebih awal yaitu berupa uang barangkali 61 juta sudah bawa dan beras satu spesial 90 kilo. Nah, kita akan buktikan dulu itu uangnya, kita kesana dulu uangnya dulu. Majulah baji buaya nanu tepoki ane tangkena aule palak nanya wanu le pakalompoang mi pangainku nama poko tonji kaneng kanyami di tabasana pangakalino aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu Mama risindu
kanyami ni tabasanna pangakalindo auli niya lebang kanuboli inakke minne bella ripangitun
selea benengi di lobina umali relau mabela utiwi temakewiri tanrata upariati Sitina jami mengah Mupa dua sahabat tau kasih asima Di matamu dek gagajit dek buah Singareku mutaro di hatimu Sitina jami mengah Musalah وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ربك فرجك سبحان الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور خلقنا الإنسان في أحسن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق قلم علم الإنسان ما لم إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته فنذر زبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب إبراهيم إنا والأرض إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang dapat kita ucapkan pada saat ini kecuali alhamdulillah sebagai syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa.
puasa, di mana pada saat ini kita masih sempat dipertemukan di pertemuan ini dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah untuk menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya mari kita masuki pembacaan salawat dan barakah ini. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abatalillah
ya arjo air palakan jamal gafiro air bikaka ada ahsan tudane Allah ya basiro ya nasir syahidan ahya betul kata Allah aywan jalan nur hasil aybadarun tanya Allah aybalaka Peluk mama, peluk. Laisa ya wali hasanati Allah ya Rabbi anta ghafara bika farhamna jami'an ala Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam ومهيا كسلسل كمديون طلعت ليلة برا ليلة التي كان لي سرور يوم يومها يوم نهلك الفقر ولم تنم مؤمن بسالك رب الأسود لي وأولاد وقبل مسريا ونجل وبلغ من السرور مولا وللقبة غرى وقام يجود كروس النية ويسكن الله سمى محمد وأكرم مسواه جمل ورسله قشور الشام القيصرية برهاما ببتاع مكة داره ومغنى وسيل والمرى وحملت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لدلو المنير والاشتراك ويوم قالت في صلاة وبرية لم يكن فيها ينقم مال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعروف برأس المكية والبلد الذي لا يهتد سيء ولا يبتله لا وأطلقت أيام ولادتي وفي سرية وفي حرا وحرمان فأردت مبني مهدي وعدي سنة بخفية وعددا ستلت ونبيه إلى لاري نقوة الجاهلية وكلا سمت أسقط إلا فمن دواك ثم وترسس المدسر عليه ووسام وقال صلى الله عليه وسلم كان سبحانه وتعالى وصفات إنسانية مرجو القوم يقولون مثلا واسع العين أقلما والمصارق ظلم الجاذبة مقال الأسماء وسلطة واسع جديد وكميلية سأل القدم وربي أرقبة الجدابية سنتينينا ويتقبل من سبيل وكان يصاب صابر يسريفا ويجد منها سائرا يومئذ أبوها ولا بخل ولا صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخشى ربه ويرفعه عينه ويكتب ساعته ويسير في قراءته بسيرة سرية ويحب الفقراء بما يقول ويمسي على واجب العبودية ولا يعلم القرآن بالله تعالى ويرضى بالله والصبر والرضا والإيمان مكتوب إلى يرضى وأجب تلاوة عنده أمام ثم يا باسط اليدين بالعطية
هذه الهداية والأفضلية الذين نزلوا في خلق الله يبتغون فضلا من الله وبحسنة الخالدين وتوكلوا وتحقق لنا يا مولانا المنام لما بقدر الله وتكفينا بالكتب دائمة وتولى كل ذنب علينا وتولى كل ذنب علينا وتولى يا مولانا كل ذنب علينا وتعم جمعنا هذا من خزائن Pacing dulu sebentar, soalnya wala saja. Di foto dulu. Sekali lagi. Nyawaku punah tuli kurangi setia sanggeng kurungkan nakatua Allah bangi ritalla sana tuling sarro ngamase ko di paling kasiana punahan romo tena sanrapan toki bisentama tampara oh karai malumpoku pamaporang idosana anjamaku sare tongi ritenea setia sanggeng kurungka nakatua Allah bangi ritalla sana tuli sarro ngamase ko di paling pantongki bisa yang tamat para
terpaksa boleh turuni bosi si turun wae mata masino sino kasih penediku oh ani laloe paletu iseleku seleng udaniku lamori alena mata tajam ikare bata amori ada silapa benaronya aku apa jika rialena dekakang pagang kena magina kena balik apa jika rialena udaniku lolang pesawani udari di Bali. Tajam ikare bata amori ada silapa menaronya aku apa jika rialena dekakang pagang kena magina kena balik apa jika rialena udaniku lolang pesawani udari tenri Bali udaniku lolang pesawani udari tenri Bali. Lebuni asoi poleni batangi turuni udani riati marudani udani tenri Bali riati mosesai tekeriban boleh terpaksa boleh
Situruwe mata Masino sino kasih Papena diku Oh angin laloi Paletu iselaku Seludaniku Lauria Lena Jiku rialena udaniku lalang seni udani tendi Bali Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum akad nikah dimulai terlebih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman qaswa. Wa radallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ya'ti biqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan keberambanya mengenai status berkenan. Oleh karena itu Ananda berdua harus berniat dan bertekad untuk meletakkan peristiwa nikah ini sebagai wujud ketaatan kalian berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat dan tekad ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir berkenan dalam kehidupan Ananda selanjutnya, baik dikala suka maupun dikala duka. Yang kedua, pernikahan itu adalah kebahagiaan. Ini juga Ananda perlu pahami, karena kalian berdua tentunya mempunyai sifat dan karakter sendiri-sendiri, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya dipersatukan dalam sebuah rumah tangga. Konsekuensinya Ananda, kesalahpahaman pasti ada dalam sebuah rumah tangga. Maka resep yang paling abadi dan ampuh untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu tadi memaafkan. Wan takwa, kemaafan lebih dekat daripada takwa. Yang begitu Nanda Iswandia ada dua kepada dua pemikiran, bahkan mungkin dua rukun keluarga, pasti ada sesuatu hal yang berbeda di antara manusia. Jika saya bertanya satu menit, apakah Anda dan Iswandia bersedia untuk menikah? Siap, bersedia. Iya, Saripudin. Jadi pernikahan Anda merupakan ibadah yang saya sedang menganggap sebagai dengan hati sebelum kata wilayah dan keputusan ini. Ananda Iswandi jadi berkata kepada Ali, Ali, jangan hukum sedemikian. Jika hukum sedemikian hukum sedemikian. Ananda Iswandi di depannya ada calon suami dan ada juga calon istri. MI Abdullah, saya nikahkan dan kawinkan anak perempuan saya, Lutfia Saripudin, dengan engkau dengan mahar
1 setel perhiasan emas, dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Lutfia Saripudin binti Saripudin dengan mahar berupa emas 1 setel dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ada kegiatan Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna